Mitolon to Rumi Amial， 祈祷每一天。O Sakalemel no Tamlau Asuar， 使人蒙福的言语。Sarikaka Mapulong， 平安。Maratsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I satapangan 40 siwa atsepang tu 10 faru atusir suarsa。Unini i usuar no wama no tusa kusafao a ngangasawa no Israel. O saparikor ni Yakob to kahatsay a wawa ningra. Patatulong han ningra ko pinangan no kahatsay a wawa ningra a sumuar a mi pakalamer saan。以上是以色列12支族之父临终时对每一个儿子所说的话。他用适合的话祝福每一个儿子。创世纪49章28节。Sarikakao o matatulungay ami palamer tu tamlaw asuar i caay ka uya nga ayay a tengiren asuar a cecay. Nika pakainian ita tu suar nukawas a masasi paicer atau masasi hinom atau masasi balal tu falucer.Do saka pakatinako ita do sapalama no suar no kawas。 真正能够祝福人的话，不只是那些好听的言语而已，而是我们借着上帝的话语，彼此劝勉，彼此安慰，互相提醒，好让我们能够真正体会到上帝话语的帮助。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangao。Dengan nanu ulah nu falujuan niam, apakah ini isuar nu meso masasi palamer atau masasi paicer? Tak caika sasidikaf kami to sakatluka nu falujuan. Nika lumahar ku urip niam ciicer tanegdeg。上主啊，我们唯有用爱心，借着你的话语来彼此祝福和劝勉，才不会因为互相用言语攻击而受到伤害，而是让我们彼此的生命更加成长茁壮。Pakani i tatamaanay angangan utapang Ji Yesus Kristo ami tolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。